kari bampukoni bawite bakadura atungiria kuringana na uritu bobanguwe na tiko dingatira kiama kila muntu umete bari kinyanyuma ya kuringira kura atungiria baraba umete kiamene kimona atungiria banginende bedirite bayibateana Eliana kura mubaritangwe bakyongela barabara cyomno mnoire kudiregeta chukuru na kinya dispensary itubetereka Samuel Geshmano ina report hii. Babana kariban tere champukoni wadia magumoni barabakuga ibanogetwe inkujanio chegichacha irachigitwe ikionekana katika tongoria bago irabakuga ichitemeta bakaga utungata borababateri kwigwa bakiona kumakire thirikari bariuga amona kwigwa bathurire atongoria babuna kiama kimwe bakirigagira ati bakibarutira wira na ngwataniro atongoria babu bachokete kubaorotanira mono kiri uthondeki bwatujira kuthungira machukuru na chibitari cha nterenu nengo bwane mu makumo ntukuma tuthurane barabarene tanenjwa twekalia taka twatiganirwe wirwanga bana wele acha kulomba kula acha turenkera murigo riu tukiruga barabarene ntwenjirwe na twira tewe ni sabio batie kunja tukauria tere muthomi no aturetere sabia wacha mukuite na mugongo wamukuega na mugongo acha kututika murigo tewe hatutola mbinduni kunde gukukunde Koko barabara ino cionthe tubituka huko anoka uma yambukoni kwera banginya mabitha ino ena bikibiki utithie ukathie ukiringitha guo ana ka mundu mukai na ndake kithie kwa biretwe akathie akina kinyana werwe miscarriage ani mbene jirani mwana akiuma Kanyoro secondary school ageza sibitali mbukoni kwenda connection yenu ele baba ogu ya kulinganiria yako kulinganiria sibitali kachira kau nikole kamai kabisa nikugendo githongero bathari kale ya tharakarithi ni mato tathi mato connect kuma Kanyoro secondary school tuanze hospital no ndo nabo mwana ora kuthie sibitali ni thina mwana kuma mbukoni akithie ndamwe sukuru it is another problem ende bariuga ibajetetie batichokera mabiteta mamuma kuthura atongoria no ntubo tigiti yake ama kimwe ende bakathura atongoria no ntubo wendo bora bakona bari na bubo kubatethia bota akari tutiko forcithwa kuthura mundu tukathura mundu tukwenda tukathura mundu na nkoro yetu twithe tutikwenda gufoswa kureterwa atongoria tabunge turaretagirwa atongoria mena kiama neturaugira tutethura kiama tukathura muntu binafsi ukacha uchodha njira te agweto ya chiambere etanenjwa erigete kunjwa muntu eta kwa ngai mushikiri kyo tuna mianka twara tutana gitata tutanenjirwa njira ni ukweli tyo tutikonu akanya ukerukania tuthie chera kuguramboka Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.